باب 5 فصل 4 درس 3 من هاج المسلم باء يوتين المزارعة في رمين غلغدو ألف. أولا أرنون تعريفها كأن نقول إنه المزارعة رمين غل هي أن يدفع رجل كنا نأتي جنة لآخر غلغدو أرض الذي يزرعها يورمني على جزء إدو جبل معين تبدينغل مشاء ساكتينغل فيها إلين نفورنا بيقول كهلا دا وجدت تكون مكوكو ثانيا من حكمها كونيا ورموندين أجازة إنه داجي المزارعة رمين غلغدو جمهور الصحابة أولي بكم إصابة والتابعين والأئمة ومنعها كونه هنا هدي آخرون وقفوا سيدا ودليل مجزين دليل داجين ببين معاملته قل لي تقول مكان كن لا على خيبر بين خيبر بشكل سبهن دقل فكر ما يخرج كيالت تكون منها خيبر من زرع إمر رمر وسمر إديم ده. وقد روى البخاري قم دي إمام بخاري في اللي كان ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل وقل دون أهل خيبر بشكل سبهن دقل جبل ما يخرج كيالت تكون منها إمام من زرع وسمر فكان أولاتي يؤتي مجن أزواجه وصنع مكر 100 وسق وسقو أنغال تيمدره samanuna wisdan wisku angal capan jeetati tamaran tamara wa ishruna wisdan wisku angal nogay so iran gawri ko jetta en don o jonna sonna makko be ko be deburira e der hitande wa hamalu berondi timaruya sabu ko filla minan nahi imorde hadore sali be bi maana le goy bi be benno sali dum berondi tori kambe kada sabu ko filla ko imorde hadore anil muzara ko muzara imma ala annaha amma ko do wonde dum kan tilat ko shay'in ko huna majhulin majjande muhtajjina بدل بحديث رافي ابن خديج رضي الله عنه إذا قال ثم نتاونو وي وكنا ملاك من أكثر أنصار حبلا هرمد برنو دودو أنصاريان كوبين فو نجفله فكنا ملاتي نقر الأرض من درمنا يوم بالليل على أن لنا وندهر نورا من هذه دوندا ولم نورا بكم بهذه دوندا كنا عندي دون بمعنى تنو كودا دو بارشيل نفتنا gollo won ko jettirda gollante den jettirda ko dum don harmi amma yo mi remine ko sonya ko fo hawtodire nokku goto jettata mi jettatel dum do no nandi ko na boto anon kambe ko dum do be dallineri bin wo hay dum takadi dakati sabu faruba mana heewi ukhrijat hadhihi ko hella ngosengo do yaltinta wala tukhriju ronka yaltinde hadi ngosengo da fa sabunum fanahana andal kanala hadi men wa annaha ma wonde dum bil karahati ko nande anyande at-tanzihiyati labin wana anyande harmun dum bidalil qawli ibn abbas abdalli norgol kongol abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma inna nabiyya wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yanha bi hadali anhu dundai walakin sun qala al-maki an yamnaha ahadakum konde tono to goddo e mon akhahu an yamnaha konde tonin ta hadu goddo e mon akhahu musika makko khairu lahu mo tande min an ya'khudha alayhi di nde o yettata e makko kharajan gebal ma'luman andangal salisan ahkamuha nyawre mun de ahkamul muzara nyawre remingol goddo hiya dum awalan aranun dum an takuna ko de lato al muddatu dumunne mahdudatan ko happa dum ko gollanan do e der ndungu ngumma e der setto gomma e der ceedu dum mayana tan har ko todda dum kadi ka kasanatin ko na hitana masalan ثانيا أن يكون كل لات الجزء جبل المتفق عليه فقطنا نانغال لهورم معلوم القدر كو أندانغال يرو كان نسفي أو السلوسي أو الربوع مثلا هرنا فقطنا كو فكر ما كو تسابل ما كو نيابا مثال وأن يكون عند لات مشاعن تانجر دي نكو ساكي تكون في جميع ما يخرج إدرنا نانغال جب يالتغي لنا الأدلين درناوي كو يالتغي داكم ويتتا كو يالتغي داكم ونعمتا فلو قيل سنة إنما لك هنا ما ينبت kala ko fudi kon fi kada e der ne nokkure da haray kala ko wondiri da fudi da hendata lam to sifu haray no sellata salisan an yakuna kun lato al badru awdilin min sahibil ardi ara ko jolle ndin itata amma idha kana amma silat al badru awdilin min al amil ko imorde gollo fa yadum haray al mukhabara haray ko luwingol ko naare mingol wal khilaf lurrangal fi jawaziha e dagagol ɗum ɗon ashaddu ɓuri tiiɗude le min al khilafi de lurral
wongal ngal fil muzarati karimingo digawde Jabir radiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi hadi anil mukhabara fi luwingol ngol. Rabi'an naybon wala istarata si tawi sartini rabbul ardi jolleydi ni akhdu yettugol badrihi awdi makko ndi minal masul immorde ko heeɓi kon qabla ismati ko adi sendede amma baqiya kala ko heddi kon noon fa huwa lahu ɗum ɗon haray ko kanko je walil amil e gollowo mbi hasili mastaratahu ɓembere ko ɓe fottanno ko lamtasiho aray ɗon kadi sellata al muzarari min ngolngol aray ɗon kadi sellata yoni ɓa haray ko walare sankuɗen haray sarti on en itta e nden walare awdi andi feere hande kadi senden noon tono ko heeɓi kon aray ɗum ɗon kadi sellata ko fof hawtate sende oyano itti yangi kin oɗano itti awdi ndin e leydi ndi eyo ko hillanami hallane on faami ka khamisan jawabun ɗon kira'ul ardi luwugol leydi bi samanin sabu coggu naɗɗaɗan jawdi jonnete jawdi kange ma kalse awla ko ɗum ɓuri handude minal muzara dire min ngolngol li qawli rafi on khadiji amma dhahab amma kange ɗen ayil warak ma ɗum mbuɗi ɗin yoɓugol ɗum ɗon luwa leydi ni falam yanhana wonelaɗo haɗali min ɗum ɗon sadisan jeegabun no yustabu no yiɗa liman lahu ardun kala on mo woɗani ɗum leydi zaidatun ɓeyditindi han haajati haaju makko on tamo ande o wata remude ɗum ɗo fof ko yo remu goɗɗum o waltina goɗɗum han yamnaha nde o luɓata ɗum nde o hokkata ɗum akawol muslima musidɗo makko julɗo on golla bilajin ko adda joddi ko ɗum ɓuuri li qawli sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu kala mo latani ɗum ardu leydi falyazraha yo remu ndi aw li yamnaha ma o luɓandi akahu musidɗo makko on wa qawlu e mako maɓɓe ko ɓe inno to an yamnaha akahu ko nde neɗɗo luɓata musidɗo makko on rema dunki tora hayru lahu ɓurimo moƴƴande ndi nde o innata ƴettu minan yahuda lay nde o ƴettata e junngo on haɗajan geɓal pourcentage maluman andaɗe faami ke sabiyan jeɗɗa ɗum ɗum al jumhur majorité ka jomiraɓe gande ɓen eɓe fottani alaman e dow haɗugol ta jiiɗi addi luwingol leydi bitta ami hara ko sabu ñamete mi mana mi luwinima fiya jonnan walare ma bala ɗiɗi gisi ko adi fihi noyi ɗum mana bay ittam bi ta'am yeeyugol ñamete na siyatan hara ko nettingol remo kala ñamete ko heɓuɗa yoɓitiro yalan kadi ñamete andi woni ñamete kono woni nettinɗum wi en yoɓu wi en remu a yoɓa e lambuɗi tel mana e tel kono so woni ñamete aray ɗon hana wa mutafadilan e ɓurdingol kadi o waray ɗum ɗo mamnuun le ko haɗa ɗum wa amma maru wi amma kon ko filla an ahmad ko ƴetta imam ahmadu min jawasi immode dagagol ɗum fawa ɗum mahmulun kanko ronda ɗum ala muzarati e dow remingol la ala ta'jiril addi wona fi luwingol leydi de luwinirande bittami sabu yoɓitiɗagol ñamete kadi almaddatu rabia windande nayaɓere nden fil ijarati ko fi yoɓingol alif ta'rifa ko andingol ɗum al ijaratu yoɓingol hiya ɗum aqdun ko ahadi lazimun fiɓindi ala manfaatin e dow nafoore muddatan dumun yankore maluma tan andande bi samanin sabu coggu malumin andangu saniyan hikmuha nafo ñawre mum nde hukmuha al ijaratu luwingol jajaton ko dagi ɗum mi ɗawli taala law sita sita falano lattahatta alayhi ajiran a jogito to joddi ɗum wa qawli e mako makko inna hayra man istajarta alqawiyul amin wa qawlihi ala an tajurani nde yoɓintalan gollintalan luwinalan samaniya hijajin ko ɗum woni duuɓi jeetati wa qawli rasul e mako nelaɗo sallah sallama qala lahu azza wa jalla salasatun tato ana khasmum mi wenjidiro e maɓɓe goye moƴƴa yawmal qiyama rajulun gorko atabi o hokke saabu an summa gadara resdi o jamfo wa rajulun e gorko ba hurran yeeyuɗo dimo fa kala samano o ñaami coggu makko ɗum o famini ko jiyaɗo wa rajulun e gorko istajara ajiran luwinɗo gollowo ƴetta gollowo posta o faminhu o ya timminanamo golle ɗen walla mi waffi kanko ron ka timminandemo ajurahu joddi makko ni walisti ijarihi e sabu gollingol nelaɗo sallah sallama ma abi bacry fi hijratima e nder fergu maɓɓe ngun ɓe gollino rajulan gorko ɓe ƴettuno gollowo e khirritan tindinowo laawol min bani dayli yursiduhuma mono fewna ɓe tindina ɓe ila durubil
madina faade laawi ɗi madina wa masalikiha e laawi ɗi madina gotum. ثانيا ثالثا تسبون شروطها سرتي مني اولا معرفتك اندغول المنفعه نفور ندن كسكن الدار ونهدغول e galle aw khiyatati sawbin ma nyowgol cionci masalan inda tawno hiya dun kalbayna way wono ngeengo bay o ngeengule la budda fere wala fi no min ma'rifati al mabi andugol hunde yete henne. ثانيا إباحة دغول المنفعة نفور ندن fala juzu dagota ko istijaru amatin luwingol korɗo li lutin lil wati fi yottegol e makko fi luwinama fi worɓe ɓe gara yotto e makko yoɓa ɗum hana aw imra'atin ma ɗum luwa sonnaji li hayna en fi yo aru o yima awin nuhuma yo ar o ñuuña o yergina o yoɓe masalan taw ardanma ɗo leydi luwinandi li tubuna kanisa tan fiyo cociru darne aw mahmaratan ma baaru beere ma baar dansingi ma baar zina ɗum fof no harmi. salisan marifatul ajirati andugol joɗɗindin li qawli abi sayd naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam haɗi anil istijari e gollingol al ajiri gollo hatta yubayyana ha ɓanginane law ha ɓanginanemo to ajiru joddi makko ndin o anda hoore ko wakkiloto kon so wakkiloto بمعنى ما سيفيرته. رابعا أحكامها نياول منده. أولا جواز إنه دقي استئجار معلم يتقول جنو قل لتعليم في جنو قل علم جندل ko jannugol yimɓe ɓe gandal aw sanatini ka ko tindingol ɓe golle ekkutugol ɓe métier fof no dagi li mufadati nabiye ko ɗum woni sabu gollingol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da asra badrin yoga en sabu sottugol nelaɗo sottiraɓe golleeli sottiraɓe gollingol ɓe yoga e nanga ɓen ka gesa badri bi ta'limihim sabu jannugol maɓɓe adadan kontore montan ɗuɗɗo min sibiyanil madina immorde sukaɓe madina jannaɓe alkitabata no windirte. saniyan jawasu ko dagugol istijari shakhsi ƴettugol neɗɗo golle bi to amin sabu yoɓutugol mo ñaamete ko kiswati holtugol mo gali sallallahu alaihi wasallam wa gara tasin mim hatta balaga haaɓe hewti qissata Musa fi qissa Musa on wonde inna Musa no Musa ajara nafsa o gollini hoore makko samani hijjejin duuɓi 7 aw ashrama duuɓi 10 ɗum ɗo fof ko honɗum ala iftati farjihi ko fi nefingol farji makko mbi mana ko fi o heɓumo o jomba wa ta'ami batnihi e fi ñammingol reedu makko ndu. salisan sihhatu sellugol istijari darin luwingol galle mo ayanatin toɗɗaɗe yaghlibu fuulude ala zanni e dow ko ɓuri ɗuɗude kon e sikke wonde baga o ha heddagol galle ɗen ilay ha faade en ondu munne mana luwingol goɗɗo avance hitande hara haqqille men ɗen no jaɓi wonde hiɗe galle wawa ñiɓude dow hitande e nder nde o yaluyi nde. rabi'an ida ajarahu shay'an so gollinimo no goɗɗum suma mana'ahu retti o haɗima min al intifai bihi e naftorgol ɗum kadi so luwinimo goɗɗum luwinimo galle masalan o haɗamo naftorgol ɗen galle kadi muddata dumunne o inna haray noon e nder ndu lewruɗa naya wonu toon masalan ɗon haray suɓita haray fukkoto min al ajirati immorde joddi ndimɓe kadi muddatil manqi embere lewru ma lebbi ɗiɗi ɗiwiya sakkimo ɗi wonde wonata nder toon ba islam natoñe o in tarakal mastajiru so tawi woni le luwina ɗon acciti al intifa naftorgol min nafsihi e hoore makko faala yarahi no fawimo ara ko kanko sali tun hoɗude ka nder galle toon hara ila o yoɓi avance ji ɗin masalan o hottali haray ɗon faala ino fawimo al ajirata yoɓugol joddi ndin kamila tan no temmiri par ce que ngam to ngon natugol ka nder suudu ko hayla makko iwri. Khamsan biya ɗum ɗum tufsahul ijaratu bonnay luwingol ngol e bi talafil ayn sabu bonugol hunde luwinan nden tigi al mu'jarati luwinande ka sugoti dari wonno yanugol galle ɗen o mawti dabbati ma mayugol babam ma bonugol oto wangal masalan misal wala mustajiri harayno fawi luuɗon ajratal muddati e joddi e nder dumunne asabiqati feƴƴinodi ko gollitirno kon suudu ndum ma machine o allati nde on dumunne intafa fiha mo naftori hoore muɗum mo naftori e nder mum bil aynil mu'jarati hunde tigi tigi luwinande nde luwande nde. sadisan jeegam on ɗum man istajara shay'an kala luuɗo goɗɗum fa wajadahu o tawi ɗum non mu'iban ko aybu ɗum masalan o tawa sundun si ay ma sundun no asi nder ton ma oto wangal jako panugal
fa inna Allah harayno wodani mo ma lam yakun madama hari o latanoki kadi alima himo anduno bil ayibe on madama o anda ayibe on ko ɗum waɗi so luwi o radiya bihi o weltori ayibe on ibtida'an ka fuɗɗode wa in intafa tawi woni o naftori bil muajjay joddindi muddatan dumunne fa ala yarayno fayi mo ajrato ha joddindi ndi mana madama si tawi tun o andi ɗum ɗo no waɗiri ella o gollitiri hoore on ella ɗon o innata ɓawa taw on ella ɗon toon o yoɓata masalan ɓaymi taw suudu ndun ko si ayndu nenele mi yoɓata madama o waali nder toon ha leeru num maayi o yoɓat saabi an jeɗɗaɓum ɗum al ajiru ko luwingol al mustaraku ko kafa kal khayyati wono teelaɓe wal haddadi e pikkoɓe yeddo manu aray ko fawtete ɗum ma atlafahu kala ko ɓe bonni bi fiilihi hara ko sabu golle maɓɓe ɗen o taƴi bagi on kupimo bonni masalan lama da wona ko yeebi ko nde min dukkanihi e nder boutique makko nder toon masalan si bagi majji nder toon normalement tawi teelajo on ko hoolaɗo o hanaka yoɓinede kono noon kala ko puki kupi o taƴi bagi on o bonni tawi nano haldirano haray ɗum ɗon o yoɓay lenno saabu kanko hinadin on tuma yakunu o wonay kalwadi'ati o halfinaɗo wal wada'iu awale kalifuji ɗi latuɗo manu ɗi fawtatake ma lam yufarrit sahibuha madama tawi halfinaɗo kalifuji ɗin joom majji en andina on ɗo welsindade ha kalifuji ɗi majja tawi ko on ɗo welsindade ma on pitiko kanko tigi woni ƴettude yeeyita ma mo ñamuno complet ji woɓɓe goo ko ɗum on ƴettude yoɓitira ɓen ɗon haray ɗon o yoɓay walla jiru gollinowo on alkhassu ko herti ɗum kamanista ajara wona on luuɗo gollinɗo shahsan neɗɗo yamalu mono golla indahu ka makko khassatan ko herti laga mana alay haray fawtagol ala ɗon fima tlafaw kala ko gollo ma on bonurimo e nder ko gollata comme ma lam yasbut ma dama tabitali annahu kanko farrata o welsidi awta addama o tawi pas o jaggiti ha boni saminan jeetata ɓum ɗum talzamu ko waɗɗagol alajira to jurdi ndin bil egidi saabu ahadi ndi wayta ayyano hino e toɗɗagol dafu ha jonnugol jurdi ndi mbada istifa il manfa ɓawo gaynugol naftorgol ngol awtamamil amali ma timmugol golle ɗen hillane kuna sowona laato kadi storata gomɗi mo sartini dafu ha jonnugol ɗum indal aqdi e sanga ɓe waɗayno ahadi ndi li hadisi nabi saabu makune laaɗo lakinna al amilu skoni tun gollowo on innama yuwaffa ko yonete ajura juddi makko ni ida gada amalahu ko so gayni golle makko ɗen de illa ko ina gotel haɗa wonno sarti ɗin yon noon mi gollante kono ko halduɗen kon ko ya jonnanɗo so tawi o wanno on sarti ɗon awa si wona ɗum ko sharia on wi kon ko tuma o golli o gayni parta kon ari ndar tawi hawri so o yoɓe famike ka tasi an jeena ɓunɗo lil mustajir no oɗani gollowo on e habsul ayn jogitagol tigi tigi hunde nden hatta yastawfiha wawa timmude ajuram joddi makko ni ida kana silati kamalu golle makko ɗen za ta'tirin ko jomiraɗe battingol fil ayni ka guite ka hayyati wano ñoowo masalan kana silati ke la tasira wona ko battinta fiye muɗum kaman ujira wono ƴettaɗo golle ala hamli bi gatin e rondagol marchandise ila makani naɓa e nokkure kaza wano ni walaysa lahu haray latanaki mo habsu ha jogitagol ɗum bal kono yuwassiluha ko yo hewtin ɗum ilama hilliha ha e nokku mum on si hewti noon wayi talibu ɓe ajirihi ko ƴanta joddi makko ni ashiran sappa ɓum ɗum man alaja kala ñawduɗo aw dawa ma o ñawdi ko gotum maridan nawnuɗo ɓe ajiratini saabu joddi koye kellini koye masalan koye anduɗen docteur ɓe ko yoɓinta opérugol walam yakun tawa o laataki kadi urifa bi tibbi ko andiraɗo ñawdugol e nder ko o ñawdata kon yitere o yando henna kanko mo wawi ma mo wawi opérde masalan fa atlafa shay'an o bonna goɗɗum ɗon e tere oya de o jokka yitere oya nde haybere ko wonno yiwde kon wuma ma ha koyngal ngal belesa ma o opéra mo e nder ɗum o mara matériel ji o mara courant yaha e nder ɗum taw o eɓɓindanoki courant on ko moƴƴi falay harayno fawimo damanu fawtagol ko ɗum woni teral oya bongal ngal so oyale ma yarayno fawimo fawtagol diya li gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelaɗo man tabbaba kala wiɗo no wawi ñawdude walam yu'lam minhu tawile noon o andiraka tibbum ñawdugol imana o mara diplôme ko holli himo wawi ñawdugol imande docteur yagal fa waray kanko jamin ko fawtotoɗo kala ko boni e nder ton kala ko yeebi e nder ton yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en hawrugol ɗum e goɗɗo o danda en kadi hawrede ɗum fo muɗum
haray ko ɗo kadi wonɗen hattinde e darsu 3 on yiltoɓe rewte ɗin ɗum ɗo kadi musidɓe julɓe ha faamen wallahu a'lam.